cijeli život gledam filmove. Intenzivno sam počeo se baviti filmom kad sam otišao u kinoteku sa 16 godina. Onda sam došao u kino klub ovdje u ovaj prostor sa 18 godina i od tada smatram da se intenzivno bavim filmom. Što ne znači da sam odmah počeo profesionalno raditi film, nego sam počeo neprofesionalno, dakle družiti se u klubu sa ljudima, pričati o filmu, raditi neke amaterske filmove, neprofesionalne i tako. Onda to je otišlo u nekom tom profesionalnom smjeru. I make first-person point of view and vlog-style videos, also cinematic landscapes and portrayals of the Croatian coastline and sailing. I make sailing videos. I also do reviews and walkthroughs of yachts or educational videos for sail training. It's never going to be good enough. So create it. And the only way you'll learn to get better, the only way that you'll be able to create something that you really like is by creating the things that you didn't quite think were good enough. So don't let not being good enough stop you. Ja zapravo mane na nezavisnom filmu ne vidim. Mislim, ako odlučite da radite nezavisni film, onda ste odlučili, a to znači jedna beskonačna sloboda. Sloboda u izražavanju u bilo kojem smislu, da li je to narativno, da li je to vizualno, da li je to... Niste ovisni o nikakvim drugim mainstream mogu iskoristiti to nekim pravilima koji se koriste u nekom komercijalnom filmu. Finding the time to have every shot, to use multiple cameras, to get the drone and get it all synced up, and then to actually produce something cohesive that has a storyline to it, I find the biggest challenge. That's definitely the biggest challenge, and the best shoots or the best videos I think I've produced, I've managed to get all of that together and then produce the edit quickly while it's all fresh in my mind, so that it's done and it's dusted and it's very simple. Uglavnom, nezavisni film, zato se i zove, uglavnom nije film koji ide po kinima, nego uglavnom ide po nekakvim festivalima, na nekim smotrama i na drugačije načine je vidljivost. Ali iz mog iskustva moji filmovi se vrte svugdje i nisam siguran da su neki filmovi koji su kao mainstream, da su više gledani nego moji filmovi, makar su, ajmo reći, drugačiji. Rekao da dokumentarni filmovi prikazuju život kakav jest, oni su vrlo rijetko crno-bijela preslika stvarnoga svijeta. Gotovo uvijek oni su redateljska interpretacija onoga čemu svjedoči. I think my videos are mainstream. They are consumable by everyday public. So yeah, they are mainstream videos. Although we all, as YouTubers, try and put a twist or a style into it. Ali s druge strane, ta jedna neograničena sloboda je fenomenalna. To niko ne može nadoknaditi. I use this first person point of view a lot to show what I'm interacting with or what I'm explaining.
I also use the handheld selfie vlog style technique all the time. It's 90% of my narratives are done by that. I am also using drone shots, underwater with GoPro, underwater cameras, static tripod shots, time lapses. I basically, if there's a style of, or a technique of video, I want to try it and see if it's going to be able to incorporate it into my videos. Jer uvijek postoji ta potreba ljudska da se izražava. U ovom slučaju je to filmska potreba. Dakle, recimo, moja potreba da se filmski izražava na bilo koji način. Da li je to snimateljski ili da li je to režiserski. I mislim da će kod svih postoja ta potreba, kod nekih, ne kod svih, nego kod nekih, postoji ta potreba da se filmski izražavate. I da rečete nešto šta vi mislite da treba reći. A ja isto mislim da trebate reći.